Dostlar, bugün 20 fevral 2022 жыл. Мына қошқарлар 16 мыңнан болып тұр, алынып тұр мына. 16 мыңнан. Бұлар байланауы Жалата кетті. Бұлар бұл Тоқтоғұлға барады, Тоқтоғұлға кетеді екен мына. Мына бұқан алынып тұр мына. Қанша болды бәке бұл? 47. Жашы 1 жаш қодай ма? 47 мың болды. Бучок. Қарап бермен. Хорошо, брат. Бұқалар тартып көргіземіз достар, бұқаларды. Алынғандарын аралаштырып. Так, мына құнажын 58 мың болып тұр мына. Алынды да бұл, а? Біреулі? Дағы бар балынған. Мына үй білбейсіз бе? 58 мың болып тұр, теге құнажын. Мына бұқа базар. Так, базардың маңайынан шығайық. Ассалаумағалейкум. Арқы жақта торпақтар болып кетіп, бұқа базар. Ар жақ үй, жылқы базар. Қой базар бұяқта. Бұл қойлар қаншадан болды? О, кімдікі екен симментал? 155. Жон сұрай бізем. О, бұчақ кімдікі? Қанша болды? 80-ге кетіп тұр мұна бұчақ. 80 мың сом. Мұна симменталча? Сіздер кім? 155 мың. Бұны насосымен пиледіңіздер. А? Бұл сатылды өже, сатып атасыздар? Жоқ, алынды. Қан? 155 мыңға алынып тұр бұл дағына. Қараңыздар мı? Құнажын. Бұл средний қанша еті бар мı? 380-400-ге жақын. Бұны постоянно сіздер алып соясыздар а сразу? Етке, а? Bir жұмада қанша мал аласыздар? 10-20 етке. Қайсы қалып қапсыз? Шарға? Шарға аламеден. Бұлар шымына X. Бұл 60 мың, а? Ой. Қайсы мал құнажын ба? Бұл құнажын 85 мың болды тұрма. Семіз. Бұл боз емес бекен? Қысыр деді? Мұна бұчақчы? Мұна ру-чы, ру? 53 мың болды мұна ру. Бұлда құнажын. Құнажын. Жақшы рахмат. Ассалаумағалейкум. Сіздердікі? Так, бұл жерде алынғандарын бір-екі болса да тартып көргөзік достар. Ассалаумағалейкум. Сіздікі? Қаншадан? 60 мыңнан. Құрық 60 мыңнан. Бұның жаштары қандай? Жаштары бар. 1,5-2 жаштар ма? 1,5-2 жаштар 60 мыңнан. Бұл окончатында қаншадан болады? 58 мыңнан. 58'den болады, а? Жақшы, 58'де. Так, мына чоңырақ ұчоктар. Сіздер кемес бе? Несі жоқ. Білбейді кемін дейді. Сразу, ассалаумағалейкум. Жақсылар сіздер кі? Қаншадан? 75'ten, 65'ten. О, ала 75 бе? Bu 80 mi? 80 mi? Бұлар ше? Bunlar 65'ten, 60'tan var. 65, 60. Құнажын. Өлчі адат қыл қанша екен әм? Тескері олып қалды? 1,52. 22? 1,52. Бұл примерно қанша ет береді әм? Onda 160-165 бар, а? О, қанша сұратасың? O 70. 70 мың, а?
Ama belki birçok kança dediniz? Bu 60. Bu 60 semiz lira ekan ha. 85. Yaxşı. 60 bin, 70 bin, 85 bin. O, tushundim. Boş. Baş. Men boshim tegerenim yo'q qoldi. Yaxshi. Yaxshi sotingizlar. Tak. Nerede? Şuiz Stratko, Şuiz. Qancha ekan kimniki? Şuiz. 80. 85 bin. O. Bu yaş qanday ekan? Altarashka. Ha bunu alalar, bunalar qara. Ha. Bunalar qancha? Ular bilmiyorum ular değil. Qaysi sizniki? Bunlar 3 oynan. Ha, 3'ü. 85 ten bular. 85 mi? Yaxshi, bularning примерно eti qancha soat? Eti 200 kilo. 200. Kishini arıqroq bular. Yo'q. Yaxshi. Çoğunu arıqroq. Jemdesh kerak ekanda. Yaxshi sotingiz bayka. Tak. Assalomu alaykum baka. Va alaykum assalom. Qanday? Qanday? Yaxshisinmi? Yaxshi. İşlerim yaxshi. Blogersin ha? Men elдің xizmatida. Voy молодец. Qanchadan ham bu qolar? Buqalar tak общий aytayın ha. 67 ne so'rab otam. Qancha bosh? 6 bosh, ha? O. A rozniца bo'lganda-chi bunday? Bizden mi? Birden, he. Bizden olganda 70'ligi var, 68'ligi var, 60'ligi var. Misaliga buna boshaqni sırayıq. Başak 65. 65, ha? Ularning yoshlari qanday? Yaşlar 1,5 yaşlar. 1,5 paltarashkalar, ha? Hem 65 bo'lsa qanchadan to'xtaydi? 1000 so'mdan tushib beraman. 1000 so'mdan tushib berasizmi? O. Bozor qanday bugun? Bozor yaxshilik. Yaxshilar. Bu bozor qachon tozalatadi? Buni qarаңыз. Bozor alami. Yaxshi aka, yaxshi sotingiz. Davay, ağacı olsun. Men kelsam suylagingiz kelmay qoladi. Yo'q, sapsam söyleyeyim. Yaxshi. Senin patatesini doysa benim bayğam oldu. Ha, yaxshi, yaxshi. Nima aka? Assalomu alaykum. Qanday so'yga yaxshisi qanchadan bor? 54 so'm so'rab o'taman. 54 ming. Bular yoshlari qanday ekan? 1 yaşar. 1 yoshliklari. 54 bozor baho berdi. Sırada 50'den. qanchadan bo'ladi? 52'den. 52. 52 bo'ladi deydi mana. Bular bir to'g' ochib kelsadan jam desa yaxshi bo'ladi ularchi. Ha? 52 dan deydi mana. Hajak. Baylandilik. Toy qancha oldi aka? 48? 42. Ah 42. Buncha bunisi? 53 bunisi. Urg'ach ekan. Tak, bu yerda cho'ng buqa turadi. Nima ekan? Qanchaga bu cho'ng buqa? Qancha? 130. 130 ming. Bozor alami. Tezkorni kesib tashlab qo'ying. $130 ming so'm. Soda bo'ladi, qarangizlar. Bozoringizga bersin. Ayting. Baqir soda qilamiz-da. Tamam 100 bin vereyim buna. Nasılsın da? 85'imiz 100 bin lira. Haydalavayım. Hiç tekem haydalavayım. 100 bin lira. Bunaqa soda qiladi. 100 mingga berib. Bular qanchadan shaf? 85. 2 yaş, 1,5 yaşlık bu kadar 85. Tak nerede? Boshqacha bu. Ko'p buqa. Qancha ekan? Mana aka tezilet buqalar tep-tegiz bo'lib semirganlar. Mana aka simental. Qancha ekan bu? So'rab qancha savdo qilding? 130 ming. Yosh qanday ekan? Ha?
4 yaş. Al muna qarasıçı. 255 bo'ldi. Buni taqol bu? He. 155 bo'ldi. 155 bolğan ha. Aman. Çoğ. O kimlik ekan? Qancha berdi? 125'ten getdi bu ara. Ha bular 165 milyon. Buna ekan. Aralaş angusu var, başkası var. Çoğ bu kadar. Uların yaşları 2 yaştan жоғары değil mi? O примерно et qancha beradi ular? Buqa men söylesinglar mı? Bunaga çoğ buqalar. Şef bu sizniki? Yo'q. Kimniki ekan bu? Yo'q. Sizga emasmi? Qancha ekan bu? 130 ming. Etga da bular? Etga. Narxi cho'ng buqa kimniki? 20 deyapti buna biroqlar. 220 ming. Cho'ng buqani qarangizlar. So'raymi? Qancha so'rasiz? 220. Bunun yaşı qanday yaş? 2 yaş? 2 yaş. 220 bazar bağı verdi bu. Verilek mi? Nake buqa. Çoğ buqa. Şunun özüden urgaçsız turadi bu yoqda. Жақсы, достар, видеоны аяқтаймыз. Видео жақса, лайк басып, сұрауларды комментарийда қалдырасыздар. О, бұқа кімдікі екен бұл? Сіздікі емес пе екен? Оның несі жоқ. Daha çok buqalar var ekan. Qancha ekan bular? Oldingizlarmi? 90. 85'ten bermediniz ha? Narxı alalarcha ala. Kecha 76 milyon. Var sizniki emasmi ular? Qancha ekan? 150. 150. Vay be. 150. Mayka. Dostlar, videoni ham oyoqdaymiz. Hem uylar жаққа өтеміз мына. Uzun video olib chiqaramiz.